Ambul bina kena turanga kena marama zorbu ngon leo bekim ni ndo bitu koni ndo bo muri main program mongo na mbuter running gitu keko ena lo masranga ni rarango ena HFC Stadium sana mai labakina ngo seranga na yoti ni mbuter running gitu keko ena season 1 iyo sana bina kamenda na lago durma mangani na tolo na singa ni Coca-Cola Games. Ya sebenarnya kami nikah sana turang kena merama zorbo nangon eleo na bikur buli ni na magitu ka na buku ninggit ang karaban ni sigini kuwa ngo na matay serangan ni ngon eleo mero at na matay ni kula na matay ni singa na buku ni Cox game na bagi runon dulu ruso bukarua mbulo bina kaleo ni pemadal tik ni manda kena buno ni ngole mekina kena kuribuli ni buli tukin nadango lesan korua ngon ni lutu ni buku ni tasiri buli juga ni tasiri second school. Iya bina kaleo na buku ni kena may rawati na kula na sigini kuwa ranyo pemadal tak manda sonan rendre ko duruma na numongona ni tereni nangon numu babarao may vale kuribuli ni meranyo nga mingraba na numu itabi na sigini kuwa. Lalu bina kita singin tanra ni may ratin tanah kola ni nangon ni Cox gimati talangan yung pakai tayo na Cox tengah triple zone pakai talangan na rendre ko kita tirin tumikina bawa bina na kita. Yo agar manda na nomuray numula tu may iko botanran ko na may rota na kola ni sigini kuwa sing tanran ni may ratin tanah kola. Yo wala ba na numusa may rota ko na kola agar manda na binakata mo na tukun na bi irmay kuribuli o irkeda na sa podas irkeda na bulioti pambimbi virtu saranga may bale mina poro sara tumengo wabi nagtangan rito viterintis ko na Cox ni tasir secondary school wabi nagtangan rito na renangon ni bul rasar tumengori wabi nagtikim ni talsinga tigir to talanga may bale rito take na rito sar tumeng wabi nagtip to talanga na boleh naga. Kalau tekangan kan untuk kita terbulai. Nanti gua siap pilih nending, terbuli di bimba, malah muda. Pun gitu juga form dari di. Malah kan anu mau bintang nak pulang di kona mak tumai mau bintang nak pulang. Malah kan anu mau nanam makin membawa rau, dengan rendah setara. Nama kan namai mata yang nah itu quality maksar menak kor merah serba kalau membawa nah terin mai ucang nasun saat angkat terin baru cara mena quality sama ini Beltaya, Beltaya Science College, bagi tilka dia, form gitu. Keren. Kapan nomor na nomor di sini ko? Maruta ka balo. Sintan rata ka numi winta ka. Yawa na makita kami doon ko. Bo na mate ni ko Coca-Cola Games ko winta kina ko. Sambak cil ka diyon ko. Se dito na 2019. Warsa di bata pa. Ando nga nag-event na dari tas. Kalau ada tempat tiket ke sini karena kayak tahu kalau. Ko sini bata pa. Sini bata pa. Naroon dulu kita diwa sa pumubitung ko tapos na mubabaraw no sini bata pa na didia. Bata na mubabaraw list tal may raw patale na kula na nandun nan. Nung tatanda to ka nung sini bata pa na ron dito kayo. Watirin ta kami may bata pa na bang. Daran may dala kola. May pakan simberan do pan dala kola na to. Bos ni mati ni kola na to. Mati. Ini na namubabaraw. So nandun rosta biya.
Kuni gangay tumay mo na kukulagin. Kuni babaraw, babu bale, sa babu bulinda. Babaraw lako pa na wingi takot tu na civic. Amna kabi mas tatun. Na girita tu mula ko tu alas soti sikotaka teren di takina. Takai na stadium. Ora tu mas tatun na girita tu me dorong alal mo mi tiba tikar na. Me kami nunggu teren. Udah nunggu balik. Tu nunggu balik. Tu sar kita kartu tu ko abang ko. Tu buku sar balik. Kami nak tikar tu. My name is Joseph Stark. I'm from islands of Kandau, Baknareva, and I'm in Form 6, 1203 of Kivni Victoria School, and I've just won the goal for intermediate boys discus. How do you see your win today? Were you expecting it? Yes, I've been training for how many weeks now, and I've built up the confidence to say that I will win, and I have, and I could not have done this without the Lord. He's my strength, and He's the one that gave me this win today. In terms of preparation, coming into the Coke Games and being in a boarding school, how do you see your preparation in terms of the struggles and the hardships that you have to face to overcome in order to win the gold medal today? Yes, being in boarding school comes with lots of challenges, but preparation this year for Coca-Cola is fantastic. The parents have put in a lot of sponsorship into our team, and I would like to thank them for that thing. Would you like to dedicate your gold medal win to someone special today? Family or school? First and foremost, I would like to dedicate it to the Lord Almighty, and I'd also like to dedicate this win for my mom and my dad for supporting me and for giving me everything that I need. And, thank you. Naka nedongo veniana vole au ngole mena korbotranga tawaba na sana go gandabo au fomonti gana korbulo msia secondary school. Ngole mena sini ko go sige matemi ni no may bitay na national stadium sa karon ng bitay. Karon ng bitay. Yes. Awat mo na matini ng bitay. Au ngole mena 2019 au se sub junior kinse. Meten guri bisa se rer servalia. Iya. Se senkla na atmosphere ni Coca-Cola game. Ang dorong tunga sangke matesaran bungon vitamins. Yo wata ko na mo may rawat na kulo. En na mo karon ni baitay. Kwan wi sa uti ron nambaki. Ono may baitay tele. Gelak may liu mana mo serer itu gelak may gitu na karon ni bakal gitu. Sa miro sa rakulo. Sa kami sa normal television na atmosphere ni Coca-Cola game sa sing ni pakai lusem urere sa debat tunga kerong di tamse sa alun dito. Yo ore dito na mo ni pagdidikin na. Ore di sora babati ore dito. Di sora patu ore dito ntar tungan gustokin ore dito. Yo so wa na 1500 meter na nosa ngai bimbi saben gu trexis au malubat medikin kus sa sing babas kembali main no mudi na no kenu mudi ni ko ore na kenu bibu ke bali ko nang bimbi ni baba man mindar magana spekin yes yo na bugni no magura sigini ko wombota kenu may rono kulo o ilo ko mutal to may sona kaden re ro ko mai lo ko turu mutu me to sara no me ro to ko no tan mata bali le no mo bi kaden re ro ko mama Kita soy Rona Bulusone to Bara
kita bilola baka. Santo karabe na terreno sunungauna. Sunungan so santo santo ya lo lela iso yo me along so yo pinakatungan mulog may subang balat sa renung tuakan renakat merenang walamay abu tukuntung ay along so may wakaw meron ng walamay may beitar so Mina boleh sama ira na kulang ko. No mo ni paparo tu betul era sar tu na tagim sar tu na ngoni buli sar tu ni tum burel tu no mula tu bising. Ya. Untuk mana na mo sa beri kini sa era to bitu ko tu no buli no mula kalap. Na tiren me da boleh mulai sini ko. Pero sana kita tak sa puti ten na ko. Wabli naktakir nga sa nandra pito ko yung nasing kwa. Klani ra sar kat sigmai me korbuli kakena mena kor terang nang gua me yabin naktakir nandra silit nandra ngauna nara sar chicken na mating Maka na yalang ko akan isego ngone lang may asawa na biti moira ngone bulti may Camille Muslim College pa Ya enan na po wait ni sini ko ngo sa game ten may wait sa kabugan ni matay si matay ya enan mo do paparo tu may agar mandatu mo ko nan enan mo may wait ni sini ko sing nanu sama mga may matay na lancang sing nanu mo mga may matay na lancang dia nanu mo paparaw padang mo nanu mo redan do paparaw ken do na nama gitu may dapat guru do may so gana babaron rendre sa sing nama katal nga mo milan tengger tunalan ngonalan yes untuk karuah yo no mo mero tan ko ro kinda dale yo pada pala menurut catatan pula uti mande utu may biku tum nga may bal ando matan no buat na ko na no bidu tum may biku dang aberto den dang arto sing berni sing itu bena me sarbio nunggu mengito ya ri to sing metu me marto sarbio nunggu gitu berto matan no ko bibina ko berto no to bitu kon keno pul sa mero atas sini o sono ko bibina ko berto wa na mo tati o muruna tangannya na singarunan gua ini air mata muru masuk mana be kalau ngata Langgo the priest to kanuto au mani walang tewin au tumilaw kalau man na mo mo ka may malam isuga nung sa mero akan na tripolo do tuntong ta terena jeblin ro tanga timata ya na galin wasota au singi tanratungo may kolo tu ya wa natin na alu na ikut siya tumiki mula mi raut sartunda ko na waksar me welang may tabini boso na dendri ko la paguro mo ng bakaraw ng mero akan na tulong ko tama au stava tu matirin
antam bambu tunga kau untuk timat tunga tola batu olo tu sampai rendros tau tu ya sampai raus tu nungkonta eu ali bosota Sarap kita cuma nunggu diri cerita. Orang di itu yang kali lima lagi itu nak apa tuh nunggu makan sama mana nunggu sahabat itu kini bertiga rapi kurung lili kita cara cuma bertiga. Terus dengan apa ambota confidence dengan tahan rendeng kau mengenai hilang antara skills muncul. Warga itu tu olo tu tar moto tu skills sing rendeng tu olo ni sing mata tu skills. Set jauh baru nanti ni ra olo batamai tahun ra sang. Jauh baru nanti ni. Kalau rawat ini tu apply sin nomor lewu nomor wale na lewu ni bulu bat. Akan tui itu jangan kau magal lebih raner nali serapa. Ya kalau gue ani orguli ani wal talanga ra tu ani. Eu marotin sarang mi rawat ndako. Eu kulang ko ani nisau. Nisau bisa. Nadango mo Imerna Sali, okay, Ratambu Village Nandi, maintenance from Watupu Village Nandi. First of all, I want to thank God for giving me the strength to do my 400 finals, my other events for tomorrow. And I want to take this time to thank our coaches and my parents, my mom, after the years. For these years, after the years, she surprised me to come and watch me for these Coca-Cola games. I didn't even know, and now today I know that she came and watched me running and surprised me for after the years. And I want to thank God for all these years and giving me the strength to do my events today and getting this gold medal. It was my first time running Coca-Cola Games 2022 for this year, and to thank God for this opportunity and my father and the coaches and the teachers for the Combo School and the parents. Na kulan ni walan raw en na sub junior sa ndare tongo mena bo matal ti ko mo dorbo ul bina ka tangan ni rono ni bo matal ti kimni manda en na bulo ni ngole meki ngui langao to siapa na ngune mana ngol sumai kanta korbulu gunse ya ndona katele ni ndamai sota batal tunga ni raw ngole batal tunga mai ken na turanga na tumbu-tumbu ni bulu bina ka to mantana ba ni pinaka lewu ni singai matani ngono na membutu wetu na rara rongo lewu na nda vit na HFC Stadium singai matani na ngole chumai o ba ni pinaka ba do tatu na kalu na univika samerawata kita wase na mak mai rawa sarawat kenen dona ko ya nakana ya tambutal nga o chope so kita kale ngole chumai na koro no mo na tu kantabu o bingara chico na bol ni pi kantabu na tamarleu na rural maritime
Ya binaka turbo may baita bani singin kuah. So nangone sini tu nang ditum-tum. Ita pamanda na numubuana nano nangono literaki na numu metaliku la. Ngayo reza ni tigo serangan do numi tum-tum itu may bakan tintin taga seranga. Nono bisusu kena kau sama rawatan singin kuah. Kalau natin nga nakalo nung gumera ko tan singin. Ya binaka na ito weekend na tumtumbo na buko ni nonda bisuswe ninda reda indona kaira mai rawata na lbenda sa mandana numuray no may sarabo wan tintintak na lingin num bisusu kay na beka may rawata ni ko num durbo na bagale to manda o babili pinakatanga na puno sa may rawat suna ngudurbo o be paritangan na ito bubal kwento ngonendo sasanga tonga na vitabi kede do sul ba mangarawa do bosot tangalungal tunga sianga nindo bia tartal mendo me bu kwa do ngarawa lotono ni tabi do sianga ni bia basuka do ngono sul kina bando ni tabi me vale keni karua ngono sa tigu kilam na fom tolu korubul bunsia ke raw watana itum-tum kerawana bana mata cunga na buni buli ngono sa tigu kina misa ndigi taki na buni ni ngito sa tibu na athletics yo kero sa ba ni binatang na talakalo nindo a kero sa ngikila nindo na talenti chubi ni rodo na balik ngone ni nomai biti basi bonoli o yamba ki tsinkadi o tsungo o fumo wit omo no tsoe nakasiso nada go sekretary saki gangani ko atani ko baba lamuraya lo gangani ko o babin takana kalu na ko tak tumen go season terrain son karana bosok o natakana kalu ni merata na ganga na gornel bone matin lo na wita kami tengok sah sini napis using nama kena napis membi na ulan raw yo sa bambot tungalo gudina rawat na kulni walan raw na itu cumi walan raw na bit already ko kita na may lugar dai kiki may na ucho chini lim sa mga auto tini na bana ambo ka ba ito no makasam na sa kilaki no rawat na may telepon lang ngono nugo auto tini bana raw sa bal kaman misong belum itaw sa kun serangaya lungu ni sa tiut serang ngong kay seng gos na sensor wa nungu pusta ke udak me me do me na mitaratu no kun na ndende lo durmo ni babara using karara ne nungu teren cuma lebu na kau lo durma na tereni sa bia suka o na tangan kolon suri coba na alo mo ko me mo do me na sin sa sengrara ni klani me ututini tu preparation sa kayo tinga na tripolen kuni dito ni bongan dormada me kitu barra me na kup se be di dia aksar basama gay lo basata tume ni tu media examinis tu barra tume na media examinis na barra bat tume na dormada me lagduru misala na tu mi vale ba ni orto me vale der sermo no kuna na singa o que lulu me serve wala nga nungu baita bini lom ni madango na bulgo o suston ave nungu brada tu me Australia o suston ave que watsi nungu brada que o tsuba o ultime sangkana school am saute o me lockdown tu ngai suba samai sesanga bulsere suba na